Dragi đaci, danas se družimo na času matematike. Učimo novu lekciju. Pismeno oduzimanje trocifrenih brojeva oblika 436 minus 250. Ranije smo učili kako se pismeno sabiraju i oduzimaju brojevi. Ponovit ćemo da se kod pismenog sabiranja i oduzimanja uvijek treba voditi računa o pravilnom potpisivanju cifara, što znači da se jedna cifra uvijek piše u jedan kvadratić i da se uvijek mora voditi računa o tome da se jedinice potpisuju ispod jedinica, desetice ispod desetica, a stotice ispod stotica. Vjerujem da svako od vas to već zna, međutim, mi ćemo se sada podsjetiti kroz nekoliko primjera kako se pismeno sabira i oduzima. Da ne bismo bili usamljeni, to je naša mini. S njom ćemo ponoviti tehniku oduzimanja. Uzmite svoje olovke i zapišite u svesku sljedeći primjer. 678 minus 425. Krećemo s oduzimanjem od jedinica. 8 minus 5 je 3. 7 minus 2 je 5 i 6 minus 4 je 2. Rezultat je 253. Tu nam je i Miki. S njim ćemo ponoviti tehniku sabiranja, pa ćemo zabilježiti 134 plus 215. Krećemo od jedinica. 4 plus 5 je 9. 3 plus 1 je 4. I 1 plus 2 je 3. Imamo još jedan primjer pismenog sabiranja. 134 plus 391. 4 plus 1 je 5. 3 plus 9 je 12. Znači dobili smo 12 desetica. Znači rastavljamo na 2 desetice i jednu stoticu. Stoticu šaljemo stoticama. 3 plus 1 je 4 i 1 je 5. Rezultat je 525. Dragi đaci, u svesku ćete zabilježiti naslov. Pismeno oduzimanje oblika 436 minus 251. Naučit ćemo novu tehniku računanja. Uzmite olovku, pišite i pažljivo pratite. 436 minus 251. Račun počinjemo od jedinica. 6 jedinica minus 1 jedinica je 5 jedinica. Cifru 5 pišemo ispod jedinica. Na red su došle desetice. Trebamo od 3 desetice oduzeti njih 5. 3 je manje od 5, pa ćemo od stotica pozajmiti jednu stoticu. Kako? Na sljedeći način. Trebamo se podsjetiti da jedna stotica sadrži 10 desetica. Od 4 stotice pozajmit ćemo jednu stoticu ili 10 desetica i tako ćemo dobiti na mjestu gdje su nam desetice 13 desetica. I oduzimamo 13 desetica minus 5 desetica jednako je 8 desetica. I upisujemo rezultat cifru 8. Na red su nam došle stotice. Međutim, više ih nemamo 4, već 3, jer smo jednu poslali. Znači 4 stotice više nisu tu, već svega 3. 3 stotice minus 2 stotice jednako je 1 stotica. Dalje nastavljamo sa računom. Nadam se da nije bilo teško. Zajedno ćemo odraditi još nekoliko primjera. Pisat ćete ih u svoje sveske. 518 minus 171. I ovdje račun započinjemo od jedinica. 8 minus 1 je 7. Sada smo došli na desetice. 1 desetica minus 7 desetica ne može, pa ćemo od 5 stotica pozajmiti
1 stoticu ili 10 desetica. 10 i 1 nam daje 11. I onda račun slijedi. 11 minus 7 jeste 4. Na mjestu gdje su nam stotice, umjesto cifre 5, sada se nalazi 4. 4 minus 1 je 3. Sljedeći primjer. 928 minus 273. Krećemo od jedinica. 8 minus 3 je 5. Zatim desetice. 2 minus 7 ne može, pa ćemo pozajmiti od stotica 1 stoticu ili 10 desetica i dobit ćemo 10 i 2, 10 desetica i 2 desetice daju nam djeco 12 desetica. 12 minus 7 je 5 i ostaje nam, znači na početku gdje su stotice, umjesto devetke je osmica, 8 minus 2 je 6. Sada ćemo provjeriti da li je naš račun tačan. Provjerit ćemo ga sabiranjem. U prvom primjeru 347 je rezultat koji smo dobili. Sabrat ćemo sa 171. 7 plus 1 je 8. 4 plus 7 je 11. 1 pišemo, a stoticama šaljemo stoticu. 3 plus 1 je 4 i 1 je 5. Rezultat 518. Znači da nam je račun tačan. I odradit ćemo provjeru i u sljedećem primjeru. 655 plus 273. 5 plus 3 je 8. 5 plus 7 je 12. 2 pišemo, šaljemo jednu stoticu stoticama. I 6 plus 2 je 8 i 1 je 9. Račun je tačan. Vjerujem da sada možete računati samostalno. Vi ćete pronaći primjere u udžbeniku na strani 68 i pažljivo odraditi zadatke. Sretna djeca!